Tema kokус çoğunluktun негizgi bölüştürü formulları. Bu temada ıhtımалдыктар teoriyasındağı diskretlik jana üzgültüksüz kokус çoğunluktardın bölüştürü zakondorun karayбыз. Алар кайсылар? Demek alar binomduk bölüştürü zakonu, bir kalıpta bölüştürü zakonu, көрсөткүчтүү, кээде экспоненттик деп аталат, нормалдык жана Пуассондун бөлүштүрүү закондору. Demek bu temada balдар biz kokус çoğunluktun negizgi 5 bölüştürүү formulaların karayбыз. Birinci biz binomdun bölüştürүү zakonun karaylı. Mesele mындай berilse, egerde A okuyasının bir sınavda kelip çıkışının ıhtımалдыгы turaktуу P bolsun jana sınavdan sınavga al maani özgөрбөгөн учурда binomduk bölüştürүү zakonu diskrettik kokustuk çoğunlukta koldanılат. Demek emne düşündürөт экен балдар. Daha bir sire kaytalap bereyim. Egerde A okuyasının bir sınavda kelip çıkışının ıhtımалдыгы turaktуу bolsa, demek bir ele sanga barar bolsa ıhtımалдыгы. Jana sınavdan sınavga maanisi özgөрбөгөн учурda, demek bir ele turaktуу ıhtımалдыкка barar bolsa, anda bu учурda binomduk bölüştürүү zakonu diskrettik kokустук çoğunlukta koldanılат. Anda en көз каранды эмес сыноолорунда A окуясынын эң жолку келип чыгышынын ыктымалдыгы төмөнкү Бернуллинин формуласы менен аныкталат. Бернуллинин формуласын биз билебиз, өткөн сабакта өткөнбүз. Демек bu Bernoulli'nin formulası. Mında P'ımız noldan çoğun birden kiçine, alemi Q'umuz bolsa 1 minus P'ga bara var. Alemi SNM bu kombinatorikadagı toptoşturuğunun sanın biri. Demek biz bu glavanı ötüp atkanda en birinci temasında ele kombinatorikanın elementlerini ötkönbüz. Buna ошол жердеги elementlerinin biri toptoşturuğunun formulası. Demek SNN barabar n faktorial bölüngөн m faktorial n minus n faktorial. Alemi binomduk zakon boyunca bölüştürülgөн X kokus çoğunluğunun matematikalik kütüğüsü demek matematikalik kütüğüsü biz daima biliyoruz. Emat x men belgileyse demek matematikalik kütüğüsü emat x barobar n p'ga barobar. Alemi dispersiyası d at x n p q'ga barobar. Eskerte keteli balдар. Demek n degenimiz bu emneni bildirçeli. X kokus çoğunluğunun mümkün bolgon manilerinin sanı alemi P'us bolsa bu ıhtımалдык. Alemi Q'us bolsa azır ile jogorda formulada aytıp kettik 1 minus P'ga barabar. Misalı poliklinikada 7 участкалык dargerler işleşet. Bulardan her birinin sasık tumoğu menen oruşunun ıhtımалдыгы 0,6'ga barabar. Epidemiya uçurunda 7 dargerden 5 olsu orup kalışının ıhtımалдыгын tapkıla. Demek balдар maселенин şartını jakşılap karaylı. Emneler bizge berilgen. Demek emne deyt? Poliklinikada 7 участкалык darger işleşettik. Demek X kokus çoğunluğunun mümkün bolgon bardık manilerin sanı bu emnege bararken n barabar 7'ge. N barabar 7'ge. Tak. Bulardan her birinin sasık tumoğu menen oruşundan ıhtımалдыгы 0,6'ga barabar deyt. Demek balдар emne deyt? Maселе şartını jakşılap oksaňar. Demek emne deyt? Her birinin deyt. Demek bu jerde emne olatat? ıhtımалдык. Turaktуу болуп атат.
Demek her birinin oruçunun ıhtımaldығы 0,6'ga baravar deydi. Demek emniyege örerken ıhtımaldıq var 0,6. Q'uz 1 minus P jolso 1'den 0,6'ını kemitsek emniyege var 0,4'ga var. Al emniyeni düşündürüp balдар. Emniyeni düşündürüp. Demek epidemiya uçurunda bolgon 7 darıgerden 5 oğusu orup kalışından ıhtımaldığın tapkılağı deydi. Demek en var emniyeken 5 keken. Так балдаранда bunu kaysı formaмен çıkarız? Antkeni bu jerde ошол сыноодогу берилген ыктымалдык эмне болуп атат? Турактуу болуп атат. Турактуу. Демек анда биз эмне менен чыгарабыз? Бернуллинин формуласы менен чыгарабыз. Демек Бернуллинин формуласы менен. Ордуна коебуз балдар. Ордуна коебуз. Demek n'imiz 5'ge baravar, keçip kola n 7'ge, n 5'ge baravar. Demek Bernoulli'nin formulasına koysak, anda 7 faktorial bölüngen 5 faktorial, көбөйтүү 2 faktorial, bu kombinatorikanın toptoşturuunun elementleri. Alem 0,6 bu ıhtımaldıq P, 0,4 Q'ga var. Bernoulli'nin formulasını orduна koyup, bu amaldарды atkarıp, жыйынтыгында эмнени алып келебиз? 0,126'ны алабыз. Так балдар, мына жерде 7 faktorial bölünген 5 faktorial көбөйтүлгөн 2 faktorial. Faktorial деген эмнени түшүндүрчү эле бул? Илет белгиси. Faktorial, демек бул эмне? Бирден башталган бардык бирден башталган натуралдык сандардын көбөйтүндүсү. Демек 7 faktorial деген 1'den 7'ge çeyik sandın көбөйтүндүсү, 5 faktorial деген 1'den 5'ge çeyik sandın көбөйтүндүсü, 2 faktorial 1 менен 2'nin көбөйтүндүсü. Demek bular көбөйтүүчүлүгү ажыратып, кыскартып, амалдарды аткарып, даражага көтөрүп, жыйынтыгында эмнени алдык? 0,126'ны. Al x kokuz çoğunluğunun integraldık bölüştürүү funksiyası f at x emnege borarken? İntegral minus çeksizden x'ga çeyin f at x dx. F at x'in orduна minus'in bersek, minus emnege borar 1 bölümgü v minus a. Bul integralda çıkarıp, bul bizde jönökөй integral çıkarsak jıйынтыгында emnege borar bolotken? X minus a bölüngen v minus a. Al bir kalıpta bölüştürүү zakonunun x kokuz çoğunluğunun matematikal kütүүsü emat x kaysı var a'dan v'ga çeyip bunu üzgültüksüz kokuz çoğunluklarda ötkönse f at x köböйтүлгөн x dx. Demek bu emnege borarken bizde v plus a bölüngen a'ga barar. Bu integraldardı çıkarıp jıйынтыгында emneni alıp biz v plus a bölüngen 2'ni alabız. F at x'in orduна koyuyoruz. V minus a'nı x'ga köböйтүп, Newton-Leibniz'in formulasını koldanıp jıйынтыгында matematikal kütүүsü emnege borarken v plus a bölüngen 2'ye baravar. X kokuz çoğunluğunun integraldık bölüştürүү funksiyasının dispersiyasını tababız. Demek dispersiyası azır jogorуда эле айтып кеттим, üzgültüksüz kokuz çoğunluklarda ötkөндө dispersiyasının formulası emnege barar? İntegral a'dan v'ga çeyin x minus matematikal kütүүsünün kemitip kvadratka götürüp
берилген функцияга көбөйтүп интегралдайбыз. Башкача айтканда, ордоруна койсок, интеграл A'дан V'га чейин x математикалык күтүүсү бизде эмнеге барабар эле балдар? Математикалык күтүүсү v плюс a бөлүнгөн 2 мынакей балдар. Так, көбөйтүү f от x'тин ордуна апарып туруп эмнени коебуз? F от x'тин ордуна 1 бөлүнгөн v минус a мынакей балдар. И буларды квадратка көтөрүп, көбөйтүп, интегралдап, кошуу, кемитүү, көбөйтүү амалдарын аткарып, жыйынтыгында эмнени алат экенбиз? V минус A'нын квадраты бөлүнгөн 12-ни алабыз. Демек, бул x кокус чоңдугунун интегралдык бөлүштүрүү функциясынын эмнеси экен? Дисперсиясы экен. Дисперсиясы. Так, мисал карайлы балдар. Мисал карайлы. X кокус чоңдугу, ката жазып коюп турум, X кокус чоңдугу 1-6 аралыгында бир калыпта бөлүштүрүлгөн дейт. Анын бөлүштүрүү тыгыздыгын, математикалык күтүүсүн жана дисперсиясын тапкыла. Так, чыгарабыз. Демек, А дегенде эмнесин табабыз, балдар? Берилген функциянын бөлүштүрүү тыгыздыгын табабыз. То есть, f от x деп табабыз. Кичеке f от x бул бизде бөлүштүрүү тыгыздыгы деп аталат, да? Ал эми чоң f от x бул эмне эле? Бөлүштүрүү функциясы. Демек, балдар, мынакей мисалы маселенин шартында эле берилип атат. X кокус чоңдугу 1-6 аралыгында бир калыпта бөлүштүрүлгөн дейт. Демек, бир калыпта бөлүштүрүлгөн, ошол 1-6 аралыгында бул турактуу санга ээ болуш керек. Демек, жана мындан мурункуда формулада бергенбиз, 1 бөлүнгөн v минус a болчу. Демек, ордоруна койсок, 6-дан 1ди кемитебиз. Демек, f от x функциябыз, башкача айтканда, бөлүштүрүү тыгыздыгы 1-6 аралыгында 5-тен 1ге барабар. Ал эми 1ден сырткары, 6дан сырткаркы аралыктарда эмнеге барабар болуп атат? 0го. Мен бул жерде кыскартып жазып койдум, Демек, x 1ден кичине болгон учурда да 0го барабар экен. X 6дан чоң болгон учурда дагы 0го барабар. Демек, бул учурда эмне? X кокус чоңдугу бир калыпта бөлүштүрүлгөн деп аталат, мындан мурункуда теориясында айттык. Так, эми эмнесин табабыз? X кокус чоңдугунун 1-6 аралыгында математикалык күтүүсүн табабыз. То есть, m от x'ти табабыз. Формуласы. Азыр эле бердик формуласы, мынага барабар болчу, Демек, A'быз 1ге барабар, V'быз 6га барабар, f от x'быз 1 бөлүнгөн 5ге барабар, 1 бөлүнгөн 5ге, мынакей, 6 минус 1 5ге барабар болду, 1 бөлүнгөн 5 көбөйтүлгөн x. Демек, бул эмнеге барабар экен? x бөлүнгөн 5 dx. Бул бизде өтө жөнөкөй интеграл, башкача айтканда таблицалык интеграл. Бул x квадрат бөлүнгөн 2 барабар, 5-тен 1 турактуу. Ньютон-Лейбнистин формуласын колдонуп, маанилерин коюп, жыйынтыгында математикалык күтүүсү эмнеге барабар экен? 3,5ге барабар. Так, эми эмнесин табабыз? Дисперсиясын табабыз. Дисперсиясын. Так, дисперсиясынын формуласы азыр эле жазып кеткенбиз, мынага барабар. Чыгарабыз, ордоруна коебуз, балдар. Демек, дат x дисперсиясы барабар интеграл A'дан V'га чейин, башкача айтканда 1ден 6га чейин,
Так, x минус, так, m at x, m at x, так, m at x'uz, emne var var? 3,15 var. Naki ortuna koyduk balдар. 3,15. Ten kvadratı, koydu. F at x'uz. 5'ten 1'ge barı var. 5'ten 1 var. Orduna koyup, kvadratka götürüp, 5'ten 1'ge koyup, amaldarda atkarıp, жыйынтыгында эмнени алат экенбиz? 0,8'ti alabız. Demek biz emneni taptık balдар? X kokuz çoğunluğunda 1,6 aralığında bir kalıpta bölüştürülse, andanın bölüştürүү tığыздыгын, matematikалық kütүүsün жана dispersиясын taptık. Так балдар, bizde vakit çektelүү, ошол үчүн bizde bugün birinci par leksiya болчу. Азыр практика болуп атат. Эртең дагы буну бышыктоо үчүн дагы bir практика бар. Бул темада өзү 2 saat leksiya, 4 saat практика берилген. Демек, эртең дагы калган 3 бөлүштүрүү закондоруна карата мисалдарды карайбыз. Бүгүн дагы бул бүгүнкү теманын лекциясын AVM порталына жүктөлгөн, мурда жүктөлгөн. Группаңарга дагы жөнөтүп идим, бүгүн жөнөтүп. И практикалык көрсөтмөнү дагы порталда дагы карасаңар болот. И азыр сабак бүткөндөн кийин бул видеону дагы группага жана AVM 85 порталына жүктөп коёмун. Так, сурооңор болсо бергиле балдар. Барбы суроо? Бул эми лекцияны да бүгүн алдыңар балдар. Кичине жакшы түшүнө элексиңер. Буну бышыктоо үчүн үйдөн карагыла, эртең дагы эсеп чыгарабыз. Анда бүгүнкү сабакты бүгүн ушу менен бүтүрөлү. Экосу менен